I hunuku mai ia ki konei I Iraq, he rua te kautau ki muri. Ai, nai nei kua tīmata ki te ako I te reo Māori. Hei tā Miriam Arif, ahakoa e tūturu ana tōna ngākau ki te whakapono ihirama. Nā tana ako I te reo Māori, kua ki tenei ia, he mahanga o ritenga I Wainganui I te ahurea Māori me tōna ahurea ake I ngā rerekētanga. Nei rā, Ahania Douglas. Ko Arafa te maunga, ko Rafidane te awa, ko Emirates te waka. Te tūtakitanga o ngā ahurea e rua. Ko Miriam tōku ingoa no te Rāwhiti Wainganui aha, he arapi mātou, he ihirama mātou. He tauira mātou ki te wānanga o Aotearoa, ki te ako I te reo Māori. He mokopuna a Miriam Arif e rua te kaimawhitu ngā tau na Abdul Salam Arif, te pirimia tuatahi o Iraki. I hunuku mai a Miriam me tōna whānau ki Aotearoa e rua te kautau ki muri I te matenga o tōna karaua. Hei tā te wahine nei, he nui ngā ritenga o tōna iwi ake ki te iwi Māori. Kei te tūmana ko mātou ki te whakarauora I te reo Māori me ona tikanga. Tuarua kei te tautuko mātou I te tino rangatira o te iwi Māori. Me tuatoru māteri anō, ka whakau etahi atu. No tēnei tau, tahuri mai ai a Miriam me tōna whānau ki te ako I te reo me ngā tikanga Māori, he akoranga I whai kiko I tā rātou tainga tū ki te marae o te motu, ki tūranga waiwai. Our culture is a collectivistic one, and so is Māoridom. So the whānau comes first before any individual. Karakia and Māoridom precedes everything, and so it does in the Muslim world too. Everything we do has to have a karakia before it. You know, when you wake up in the morning, before you eat, after you eat, before a hui, after a hui, everything. E tino Māori, tā rātou titiro, ki tā tātou taiao ki te ahurea, ko ngā rerekētanga pea ko te taha ki te pōhiri, kaua te wahine mārena e pā ki te tāne, tētahi atu tāne atu I tā rātou ake hoarangatira. Hei tā te tahi o ngā kaiako reo o te whānau Arif, he nui hoki ngā koranga kua puta ki aia mo ngā uri o ihirama I tua o ngā kōrero e horapa ana. I tēnei tau, I haere tā tātou krahi o te ara reo Māori ki te koronei hana mo ngā rā e rua. I reira, I ki te wēnei wahine I tētahi pau mō te puia, e noho ana ki runga I te marae atea o Mahinarangi, ka ki te rātau I te mau kāmeta ia, orite, ko tā rātau kupu kia, ko te mana wahine. That's another similarity between us and Māori, you know, he ore te mātou whawhai, te whawhai mō tō mātou mana. And, you know, also, kei te whati tātou, I ngā ahuatanga koritake iara. That's something between us and them too. We feel like we kind of definitely share some struggles and deal with the same things. Ki te atua, tēnā koe. Me te aha, hei tā Arif me tōna whānau, e hikaka ana rātou ki te ako tonu I te reo kia Māori rāno te rere o te arero. E hara mātou I te tāngata matatau ki te kōrero, engari o kia ururowetia tonu mātou, kua tīmata tō mātou haerenga. E hara I Tērā hoki te wawata, ma pango, ma whero, ka ora pea te reo. Ahania Douglas, Te Karere. Ka rawe, Miriam.